Так, балдар, ырыңар да бүтүп калды мына. Эми буларга клип тартышыңар керек. Клипке кандай идеяңар бар? Во, балдар, менде сонун идея бар. Кандай? Буларга сонун клип тартыш керек. Кана айтчы? Чоң зданиянын ичинде микрофон, гитара, барабан, 2 колонканы коебуз да трек-ой клип тартабыз. Во? Кадрлы тиктеп өзүңдү, карагым келет көзүңдү. Кыялга бөлөп койдуң сен, көңүлүм сага бөлүндү. Неге мынча тартынасың, назданып сен тартынасың. Балдан ширин таптың жансың. Can düğünüm sağa, sezimim sağa, yürekten çıkan hırlarım sağa, yıldızay cannat. Gözlerim Жок, болбойт. Не болбойт? Балдар, буга сюжет керек да. Кафенин ичинде сүйгөн кызың менен, ошондо сенин клибиңди элдер көрөт. Sensin çırgalı, sezimdin öçpöz çıragı. Sadagam sağa men dayım, sanalaş bolsam ardayım. Nege mınca tatınasın, nazdanıp sen tartınasın. Baldan şirin tatlı cansın. Can düğünüm sağa, sezimim sağa, yürekten çıkan hırlarım sağa, yıldızay cannat. Gözlerim ağa, doymuymum karım, tamşanıp sağa. Мындай тартсак да болот. Досум, ойлонбой. Эмнеге? Бул деле катарда клип болуп калбады, туурабы? Ооба, туура. Во, менде сон идея бар. Кандай? Заманбап стилде тартыш керек. Графика. Во, сулуу кыздар да болуш керек. Туура айтасың. Sezimim sağa, yürekten çıkan hırlarım sağa, yıldızay cannat. Gözlerim ağa, doymuymum kara, tamşanıp sağa. Ушундай клип тартыш керек. Эй, балдар, не кылып атасыңар? Биякта Данияр досубуздун жаңырына клип тартып жатабыз. Клип силеңер токтотуп кылай, гастролге кетиш керек.